Assalamu alaikum téléspectateur ɓe walla onon presse seniɓe ɗo ono Jama TV, Top TV, Web TV, Dakar TV. Donc ara min naw tum bisimilla mon ka conférence ɗo de presse aray ko nodditi on ɗo ko Lindia Boy nodditi on hande ɗo e tintodirgol e mon e men enen fou wonɓe ɗo fewɗo e salon haray o guinama bisimilla mon ko tooli e invité ɓe arɓe ɗo tawda e conférence de presse ɓe haray o guinama bisimilla mon ko tooli. Donc aray ko mboni Lindia Boy o faala tittodude e média guinéen on ɗo e Sénégal o andinayi ko kanko woni Lindia Boy ko honɗoni projet Lindia Boy. Lindia Boy ko honɗum waɗata par ce que so tawi no wonno ɓe anda o tanƴina média guinéen on si fewtodire makko ɗo yeehi ɓe andano hewɓe humpita to. Donc Lindia Boy no fewnini yaltingol album Lindia Boy no fewnini premier uji makko on samedi aro aray. Donc objectif point de pression ko ɗum ɗon taw d' abord aray en tant que ménager de Lindia Boy kanko Mr Diang en jonnaymo o woda ko yewti si arten e Lindia Boy o wawa en andinde ko kanko woni hombo e remerciant kadi artiste ɓe men arɓe ɗo ɓen gono Mr Djiby Bari e kanko Sista Zé et mon frère mon ami Sulbi. Ok ara nginiɓe bisimilla maɓɓe monsieur Malal Kanté bisimilla maɓɓe e kala arɓe ɗo ɓen kadi e journaliste ɓen e animateur ko won ɗo kon fof. Donc téléspectateur ɓen e Zal Production même et même moi DJ Madio aray jamman fof noyna bisimilla mon ko tooli Mr Diam. Merci beaucoup les téléspectateurs qui sont représentés ici. Et les médias qui sont là, haray hido weltana on fop on salminama e seni be do ben fop juste ko Mr Diam parcelle woni yewtude mon on be noddita le big manager international et les artistes qui sont représentés ici. Vraiment je suis très fier à vous tous, je remercie beaucoup tout le monde ici. Donc haray ko fi objectif l'anniversaire de Lindia Boy on ko on non et projet makko fi album makko yalto inchallah rabbi ka fin d'année si Allah lando jabi himo fondi kadi waɗgol 2 clips officiels international goɗɗo ko tourneteɗo nder Sénégal oya ko tourneteɗo e nder Laguine Conakry Fouta Diallo inchallah rabbi ɗum noon kadi haray meɗen préparanade mum massivement haray. Je salue tout le monde qui sont représentés ici comme président Malal Kanté, président association Longolafa. Donc arabe salmina moƴa Petit Ba fop no andi mo mumede Petit Ba système waɗa gagnon on kan kadi mo salmina awre dole dole vraiment Zemali sista Sophia be fo be nerga bon monsieur Soudzi be fo be weltana tout le monde. Je salue tout le monde, je félicite tout le monde hare ko ɗum ɗon mais arno ɗo premier objectif o. Donc iɗon andi samedi aroɗo si Allah jaɓi le 17 inchallah rabbi aray ko anniversaire makko woni wadde Tropique Patte d'Oie si Allah lanɗo jaɓi aray tout le monde invité là-bas si Allah lanɗo jaɓi aray meɗen tori aide si inchallah. Parce que pourquoi Lindia Boy ko waɗo musique pulaar fi culture guinéen on ko afron o watta afron beat ɓe afro love ko ɗum ɗon woni objectif makko on. Lindia ko pay ko fuɗɗi ko culture on ka ɓooyaali. Donc min e makko ɓooyaali ko men e fuɗɗoniri. Pourquoi? Parce que Boussi lanɗo no andi haray je suis de avant le manager du Baba Rap Allah eno mum yo Allah walanno fewne ya fomo ko ɗo yimɓe Bous andi ko mboyete Mr Diam parcelle. Donc après kanko Lindia Boy o ari o wi Mr Diam donc e faala e gollude ainsi de suite e bon ko ala téléspectateur représente ɓe ɗo ɓen fop miɗo weltaniɓe e Digue Madiw. Donc ara interview on ko wa ɗo mi wata waɗa inchallah rabbi on a qu'à donner les artistes le micro ainsi de suite inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Haray ko Djiby Bari paykun sare himo waɗi waare himo ñorta jooma tiggaje ka nder saare ɓayɗo andi boɓi kodi he ñewsi fokkittamade hikkora e ɓaawa ka womo neli bunɗo jama o innima coha wertando yiɗa yadde hande noon ko fi Lindia Boy addi en ɗo haray la weltano taw déplaciɓe ari ha hewtiɗo hande fi Lindia Boy par ce que ɗo andi Lindia Boy fi makko fanda haray noon Lindia Boy no prépari piiji keesi ɗi andanda hoorema ko surprise kadi mi waɗanoyto jama on waɗayɗi ɗo e Sénégal waɗoyɗi Laguine waɗoyɗi kadi Côte d'Ivoire inchallahu haray himen ka lawol haray noon
ñaari ndu ɗaani tun kono du ma yaali himen ka laawol big up merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haray mi salmini fo goto kala inde mum yettode muɗum mi salmini ko wayarde hewta ɗo hande kon haray on fo weltanama o weltorama haray kadi ɗon landa si tawi tan ala ka hikkorɗon haray menen ga alhamdoulillahi rabbil alamin haray kono avant tout d'abord taw bala miɗo présente o no woodi taw komi faala yewtugol mi ara noon mi wolno kon ɗum mi faala wolgol kon ɗum woni komi faala wolgol kon avant tout d'abord par ce que ɓe inni wo goɗɗo si tawi woni a heeɓi opportunité ka falɗa falano haalde hunde heɓal feere wolgol nde heeɓi opportunité ka wolaɗa dowa wolgol ɗum woni on ɗum enen fulɓe fuuta jooɗiɓe sénégal ɗo ɓen miɗo tori on fi allah hoti hande mbijo o yii ko woni wadde ka aduna kon hande noon waɗi tombe hawrodiri e o programme ɗo mais noon haray ko ɓuuti holli ko muusi hiɗen torodiri lillahi wa rasuli kala wonɗo pullo fuuta iwruɗo guine no arde sénégal wakkilo heɓa kaydi jogoɗa ko ɗum woni teddugal ma ngal ko ɗum woni fowma on par ce que si goɗɗo yawike makko a yawi hoorema siɗa jogui kaydi hay goto yawata koma fi allah wakkilo ɗe respecten ko wiyete kaydi kon par ce que yawriɗo e wo ko fiiri ɗum woni e yawrde haray tawi jaaɓu yawede par ce que ganda yawre pullo ko andira ko teddugal hay noon ko hombo woni o wolande ɗum ko artiste mo manduɗon o actrice mo manduɗon o présentatrice mo manduɗon o jemali mi wiri ko on fof haray andintingol on kadi kanko Lil Dia Boy no woodi paykum men wonkum ɗo hiɗon andi si innama Lil Dia Boy woɓɓe no andi woɓɓe anda kono anduɓe ɓen fof no andi ko paykum gaynay kum haaju hay noon boddi ndin ndendi faala jande nde suuɗi noon haray noon o suuɗi ka hay wattu o holli on inchallah o yesso ɗo seeɗa o holloye en ko kanko woni hombo en tout cas min miɗo andi seeɗa Lil Dia himo préparanade album makko mais himo préparande clip on ko sénégal ɗo watta goɗɗo go kadi ko waɗo Guinée en même temps kadi ko yahowo kanko Lil Dia Côte d'Ivoire mais inchallah yesso ittay kumpa haray mi hatti e mon ɗo taw assalamu aleykum haray ko sulti pay ko woni yurade jama on ɗo fof haray jama fof haray no salmina ko ana goto ma oto haray fof no salmina weltana haray toujours haray wano Lil Dia Boy haray meɗen encourage mo e musique on haray mo wawi golle makko ɗen haray meɗen weltani kadi Mr Jam Parcel haray toujours haray parto valeur amen on haray ɓe jooɗi ɗo haray ɓenno meɗen haray ɓe yura quoi haray lanso kadi haray ɗo mo weltana toujours haray en fof meɗen woni goto jogodiri woni nene goto baba goto ko ɗum ɗo wallata hande haray toujours enen fulɓe fuutaɓe wonɓe ɗo ɓe jogodire woni nene goto si woni jogodiri e tampata quoi haray toujours haray no weltani ɗo de Djiby Bari MC Goul MC Madi Wora e Grand Aliou haray toujours haray da jarna jabana super génération haray ko goto quoi remdi fata ifana kaya MC Caga fomi nangami bombina baylo hino tete momenti o watto ka bom e wadane la ko jamani à toutes à tous mi wuri ko fof mi landi ko fof sino e jam lase James Pay comme vous avez from aduna mon commune Tunje aduna jutata mais ko yo welu c'est quoi les bails aujourd'hui c'est pour mon frère Lil Dia Boy c'est mon frère c'est mon pote c'est mon nègre aussi donc comme wawata de jama pour juste andintingo jama le 17 juin donc samedi au arodo venez massivement pour vous donner la force Lil Dia Boy donc wara jama comme wawata ɗuɗɗen ta haala ɗo ko ɗuuɗi comme wawata de jama pour juste notagol mo le 17 juin tropique pardoa ara ɓe yetti kadi ɓe wi wo femme ko gratuit inchallahu haray fof no noddita pour wallitagol mo e golle ɗen imen fof imen kaɗatal mais sen jonidiri juuɗe ɓurta moƴƴude vraiment je suis fier de lui merci beaucoup à vous tous haray min naw assalamu aleykum jama musidɓe am ɓe mi tawi nder ɗo haray ko MT Cool from wata am wata hawjo mi hewrike on mi weltanike ko fotti ɗo kon fop haray wona yimugol haalda ɗo juste ko assistugol fi accompagnugol pay kum men fini kum faamu kum ko ɗum woni hombo Lil Dia Boy mais haray hiɗon andi neɗɗo koko sumata ko luuɓata kono wawɗa noon hollitorta haray c'est pour cela on tigi waɗani on ɗo un petit acapella seulement donc haray fof no weltana surtout mi sitata boy mi ɗuɗɗina wono coton DJ Madiw
e jibi badi ɓiɗɗo an on e salpay ko nene gota on e artiste ɓe fottuɓe ɗo ɓen fof e journaliste ɓen fof kadi par ce que yon andi o ko ñiire maafe ko ɗum si wela donc haray jama on fof no weltana haray en encouragé ɗo Lilja Boy e bay ko gandanɗa hoorema himo mari ko ɗaɓɓete kon fof par ce que aduna on hiɗen andi ko needi e faamu e hakkille machallah Allah waɗi ɗum ɗon fof himo mari e ko watta kon kadi ko nana welto heɗo welto donc haray en encouragé mo e ɓeyɗen kadi jogodirgol ngol torondiran en yo Allah wallu en fof évoluer en eko faalaɗen kon donc haray programme makko on anniversaire makko on ko le 17 juin tropique Padois donc kadi haray jama on fof no noddita habba donc haray jama on fof no encouragé e programme ɗiɗi nder e yaasi e haray kadi mi jonna e tun conseil seeɗa e yaafo ɗon si juuti boyi e yon andi hina min hina onon hina woɓɓe goo ko Allah waɗi ko waɗi kon par ce que en hawtu e haray koko mi yiɗani hoore an comme mi yiɗani kala musiɗo on haray ko en ɓurtu renade par ce que hiɗe renti ka saare nden fewndi ɗon c'est pour cela miɗo wattora ɓerɗum ɗo haray ɓayi yon andi si nangue yalti ɓeɗo on mbatta si ndiyan hibbi nokkotako haray en ɓeydiranay tun hakkille ɓay jama on mo ɓeno way o hoore mum jama on fotata hakkille donc haray min on kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi assalamu aleykum mi yuuro jama on fof mo kala inde mum e yettore mum mi andintinna jama on berɓe anda ɓen komin wiyete Petit Ba systéme woɗa gagnant Petit Ba wona min créé inde nden ko nena fuɗɗila noddude Petit Ba mi noddira Petit Ba ha mi naati e musique mi watti systéme woɗa gagnant haray juste ko hiwragol jama on mi hiwro fof mi weltanno fof ber heɓu e feere hewtiɗo ɓen hewtini en ɗo sabu honnum sabu Lilja Boy honno e représentugol aussi culture men on enen guinéɓe ɓen par ce que haray menen kadi himen jokki sa yi hande men immini sifa ɗum ɗo ko juste hollirgol lawa haray culture guinéen on menen kadi meɗen hiiɗi naɓirde ɗum yeeso kala kamen wontiri siko Guinée siko Sénégal siko ainsi de suite kala kamen wawi wonde haray kama ko ma tum e koma kon kadi ko an jeeyi no jogitorɗa o ko no yaari haray ko hewtini en ɗo ko représentugol culture men o représentatif Lilja Boy e iwtirɓe ɓawo makko ɓen fof e programme ji ko jokki kon mais gandina on haray juste himen jokki meɗen hiiɗi kadi yarde yeeso meɗen hiiɗi kadi wallitede men yaaha yeeso par ce que ko rêve men min ɓooyi ɗum jokkude ha hande kadi miɗen jokki si ɗimmoɓe amen jineɓe ɓen wallitaki men wona wonɓe e leyɗe go arta inna no wallitade men ko enen guine on walliɗirta haray juste hande ko hewtini en ɗo ko représentugol on programme ɗon haray mi wiya taw merci ɓay koɓe wiyata kon si juuti laaɓay haray ko yeeso sutorde poɗitamo ɓannita hara o salotako halanamo goɗɗi go hara o monotako hino welami min do hino welami jiwoyo sino pini no welami ɓay mi ari mi tawi kanko tummo jooɗi mi ubbi mi jogimo heyo wicci ñungo makko gongo fenkimi e kadi yo juñimi heyo imi yo nangimi ko ludolo kemo poɗami ka endi himo inna wiyo yaafo himo inna kori yaafo himo mawlami ka ɓaawo himo inna kori yaafo himo mawlami ka ore inna Petit Ba ɗanɗiɗa welami kono no ko sama kala tu weligigol ne kono no ko fija jalla tu weligigol ne wosi welduɓe no wondi hiɓe hani hiɗidirde wosi welduɓe no wondi hiɓe hani toñidirde séri mosi séri yo mosi mais séri mosi jiɗo ɓerde ande yo mosumidare ɓayɗandi moneji ɗin lancay ɓerɗe. Assalamu aleykum haray ko Malal Kanté président association Longo Lafa haray lan hiwro jama ko seeni ɗo kon fof weltano kadi caméraman ɓe men wonɓe ɗo ɓe weltano kadi ɓe noddutuɓe ɗo jama ɓen wona monsieur Jean Parcelle en Dj Madiou Mali e organisateur ɓe ɓen fof par ce que hande nde mi hewti ɗo mi welti quoi par ce que mi wari yiide artiste ɓen no waɗana ɗum ɗo surtout enen artiste guinéen o haray ɗen heeɓi o probléme ɗo waɗanigol ɗum ɗo haray ko weltanagol ménageur on monsieur Jean Parcelle
e ɓe woni ɓen fof aray ko encourage ko kadi artiste ɓe woni wallude ɓen ara ɓe ɓeydu wakkilade par ce que ɗum ɗo kadi ko sens jano heɓugo kadi ménagére wallowo ɗum Dakar ɗo ɗo gandina ko weli fi donc aray ko weltanagol kamɓe monsieur Diam Parcelle aray ina artiste ɓen aray ɓe wakkilo e golle ɗen ɓe respecta kadi ménagére ɓe ɓen ɓe ƴura ɓa maɓɓe aray ko ɗum ɗo woni wallugol ménagére mum donc aray weltano kadi ɗon wona Djiby Bari e artiste ɓe ko ari ɗo kon fof aray vraiment affaire on labama foti buy aray komi hewti ɗo komi weltike komi tawi ɗo ko kadi organisation fotɗo labaɗo aray komi toroto yo Allah ñiɓin ɗum ɗo hakkudaji men nawrano programme jiɗi yeeso merci monsieur Diam Parcelle haray ko weltano ko kadi Safiatou o waɗɗo sappo ha anedirɗen par ce que fi anedirɗen ko teddugal respect woni hakkude men haray kadi invitation longola on si Allah jaaɓi min hewti komin toroto yo Allah newno tawna e journée o aray ko en goto minen kadi kala ko monsieur Diam Parcelle noddi men min nototo par ce que il faut ko hunde wotere nden jokkuɗe aray en leññande si Allah jaaɓi aray fans club longola e longola fof haray no ɓawa mo aray min hewti leññande si Allah jaaɓi. Ok, assalamu alaikum la famille. Avant tout d'abord, je vais corridor pour kala sécurité aray weltano corridor pour aray donc comme woni Lil Diaboy artiste guinéen basé au Sénégal donc aray weltano avant tout d'abord donc juste no Mr. Diam Parcelle mon manager no yewtirino donc aray satini piji buy no saggina adi rottaka donc aray kono wata wonirgol album bientôt en Sénégal donc aray mede satini piji buy dandanta vraiment koko doit attendre donc aray men ɓuuri kadi faabo fof meɗen haalan kadi fof yo walli tomen donc tous les communautés guinéen donc aray fof no ɗontita kadi le 17 juillet c'est première fois anniversaire de Diaboy à Sénégal donc aray fof no noddita kadi goto caka donc aray weltano kadi tanti zérémani weltano ɗo kadi grand Djiby Bari weltano kadi MC Cool mon frère weltano kadi petit Bassitin waɗa gagnon weltano Sophia donc waccala e goto donc aray juste no Mr. Dia yewtirino aray meɗen satiri piji boyi duwaɗi yaltugol donc album o kadi bientôt le 31 décembre donc aray men satiri ɗo kadi ɗo e Guinée vidéo au d'Ivoire en Sénégal kadi aussi parce que ko ɗo woni base amen on mais comme Guinée fléteur de Guinée ko en fait donc aray ko ɗum ɗo woni suñu tewɓe fi ko en fait donc aray ko ɗum ɗo waɗi si nodduturen ɗo kadi fi andingol ɓe programme ji ɗi komin fewni ɗon e komin faala kon donc andingol tous les communautés guinéennes komin faala kon e komin fewndini kon donc album Lil Diaboy le 31 décembre aray bientôt donc aray hino ton kadi 12 ko nder album donc aray fof kadi hino noddita hay goto ajjaka yo Allah wurdu en tawna en seedina en kadi Mr. Diam Parcelle boyo donc avant tout d'abord ko adi content projet Lil Diaboy no fuɗɗori album o aɗa ɗo e anniversaire no fuɗɗori taw album o donc ko ɗum woni nodditande ɗo nde fof donc Lil Diaboy no satini album le 31 décembre waɗayno ɗo e Sénégal ko en fait donc ko ɗum ɗon taw woni fofo donc tous les communautés guinéen no hollita ɗum noon hay goto jaka meɗen kuyɓe kadi faabo donc mais wona hunde waddere par ce que hunde nden koko towna o towata ko wallina o waro to donc haray kon noon taw woni avant tout d'abord projet Lil Diaboy o ko afro love si donc musique o mboyani komin fuɗɗi mais goɗɗo kay moom kala ko fuɗɗiɗa si a gomi na fuɗɗogol lango woni ko woni kon donc goɗɗo sa fuɗɗike hunde nde waɗu rek hiɗa fokkiti ko suttiɗa to nga hewtoya kadi donc goma kadi ko jokkuɗa kon quoi yo waɗa e Allah yo waɗa e jama on kadi Allah wawma wallugo jama walla ma si mamala si Mr. Diam Parcelle donc omo takko on débrouille woni hakkunde mon quoi si ok donc Lil Diaboy a haalani men ɗa fewndini waɗugol clip 2 clip ok ɗa fewndini waɗugol anniversaire premier bougie hiɗa fewndini yaltingol album fin de année décembre
habbo parce que min ni wodi ko saggina ko rottaka sa inni ka yaltingol album tawera album ko nda yaltingo ko jama jondoto e ko wawa nanugol donc album wana sama kala donc ko ligge buy watta dum non na sama kala yaltinta dum non kadi si a habbori yimbe be ñire ta ala ko weli habbindaɓe wana ko benda ok li jambo no jogi 22 ans 22 ans donc gila fuɗɗiɗa waɗali album ni clip non ok ni clip clip wa bien sûr ok haray gon wawɗa jonude dernier message fansuɓe maɓe. Ah oui, dernier message face au mais avec toujours John avec Kadi. Je vais te rendez-vous le 17 juillet, anniversaire de Diaboy, c'est la première fois en Sénégal. Donc, notre dit avec Kadi, faut pour toujours nous voir, non. Donc, toutes les communautés guinéennes, wana odoma odo, faut nous dit au anniversaire de Diaboy. Amboul. Ah oui. Vraiment. Le pourquoi nga choisir tropique te danse ñu bari na fi. Waaw tropique, lu tax ma choisir tropique, yàgg naa ci tagg moo tax ma choisir tropique. Album bi ñuy xaar ñaata morceau lay ne? Album bi 12 morceaux nekk. Morceau. Si. Ok, merci beaucoup. Oui, artiste Sénégal am na ki ma xamante si artiste Sénégal yi ku ñu gën a am mooy Jeeba maanaam moom dañuy waxtaane xam naa ko. Léegi sa prochaine sortie lan la avant après anniversaire bi sa prochaine sortie lan la beneen programme bi lan la? Beneen programme avant anniversaire bi. Su anniversaire bi jàllee. Anniversaire si jàllee mooy si sama album laay si nekk laay si liggéey. Harayi Lidja Boy avant tout d'abord oui. La landi ko fi hondu wittida Lidja Boy ko ɗum woni inde ma nde walla na ɗum inde ma nde? Non, même pas. Ok, merci. Harayi Lidja Boy tigi tigi ko noddiɗo hande jama on ko fi e samedi aro n'est-ce pas? Kon ɗum préparanda jama on e samedi aro tropique. Sina jama on préparana ko weli ko bendi kadi donc parce que c'est première fois anniversaire Lidja Boy haray fo no dita fo kadi haray no humpa anniversaire Lidja Boy ko honno wata quoi en fait. Ok, simi fami haray tropique ɗum gana wigol le 17 haray ko wigol koye samedi aro ko tropique Padois encore haray debbo taƴata biye gratuite haray entrée ko 3000 debbo taƴata biye bien sûr. Merci Lidja Boy haray mi falande tigi 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 ko duuɓi jelu ila fuɗɗiɗa wadde musique? Yagul dara donc 2019 mi fuɗɗi musique. Ok, depuis ɗum ko soñji jelu waɗɗa ɓayra wi taw a yaltinali album ko soñji jelu waɗɗa? Wa nini la jogiti 113. Simi fami ko 13 single yaltinda. Ah oui, bien sûr. Ok. Lidja Boy ko hondu woni problème e nder musique hondu wonɗa heɓude toon problème ji walla ko weeli tampere ji hondu wonɗa heɓude nder toon? Wa ɗandi hunde kala ko jokkuɗa yiyay ko metti nder ton yiyay ko muusi nder ton ko ya muño rek ko jokkuɗa ko wakkiloɗa e mum ko ara darali ko yimɓe haaleɓe ɓe dara golle ma ɗen ko dara no avancira ko noni important on ko e golle ɗen. Ok, merci. Haray jama fof no noddita e samedi aro tropique Padois kala anduɗo ko fansujo Lidja Boy, Djiby Bari, MT Cool, Zemali. Haray jama no noddita tropique Padois kala non tultuɗo ŋatta e kollu inchallah haray men arde himen ka lawol piji kessi. Merci. Que en fait haray comme yo Lidja Boy haray tous les communautés guinéennes haray no noddita le 17 juillet c'est première fois anniversaire Lidja Boy haray kadi mi andina yimɓe ɓen kadi ko waɗi o invitation ɗo ko waɗi kadi o tewɗo haray ko album Lidja Boy on le 31 décembre haray donc tous les communautés guinéennes kadi no andini ɗum no donc haray album on ko watta kadi ko en Sénégal haray fof no andina fof kadi hino andina programme o fi no ɓe wawa famirde. Jama TV, Dakar TV, Web TV, Top TV. Aray, merci beaucoup à vous. En hiwrike kadi jama fo en merci beaucoup aray ko ndoni point de pression